Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo na Serbian CSGO kanalu. Malo pre ja brljam nešto po Steamu, gledam koje stare igre imam, šta bi mogao da kupim novo i ukucam ljudi moji stari Counter Strike. Da li može da se kupi? Može, kupio sam ga ljudi moji i posle 10 godina opet želim da zaigram ovu igru zajedno sa vama. Tako da ljudi moji, idemo da vidimo da nađemo neki novi server i da vidimo malo da se pucam. Let's go. Oh, Serbian headshot. Pa gde si krenuo s tom bombicom, brate moj? Odakle me prišiva, ne vidim. Tako je bre. Headshot, brate. Bolje bi bilo da se vratimo na 1.6 nego da igram ovaj CSGO, brate. Više mi leži ovdje da cepam ovaj narod nego u CSGO. U CSGO je preteško, brate, ali dobro. Ovdje su ostali neki stari igrači, retko ko igra sad ovaj Counter, ali možemo malo da se vratimo u staru formu, da im pucamo malo po noge, braćo. Evo ga neko. Tako je bre! Kako mi lik sačekao, brat. Opa, evo ga Kalašnikov. Ajmo sad malo Kalaš da vidimo u stara dobra vremena. Mi smo dobro pucali sa ovom puškom negde 2010. Ali ljudi moji, prošlo je puno vremena. I sada vidimo da li će Serbian YouTube da puca kao nekada. Čekaj malo da se šteknem ovdje. Idemo ljudi moji, pazite like na stream ako budete želeli još da igramo stari Counter Strike. Meni je za sad dosta zabavno, ali nekako je na CSGO mnogo lakše da ubijete čoveka. Ovdje je jako neprecizno i kad počnete da pucate mnogo počne da baca ovaj nišan, znači bukvalno ne mogu da nikog uvatim. Mora da mu pucaš dole u noge da bi ga ubio, brat. Jesi skenjao ovog? Bravo, brat. Ajmo, let's go, uleći ovdje. Oooo! Tu se stvarate, a? Jesam ušao u bazu gdje se stvarate, jeli cice male? Tako bre! Sačeka me brat sa snajperom, odvali me kao mač. Dobar. Ajmo, sad nas ovdje ima komrava, braćo. Moramo danas da odigramo jednu dobru particu. Ne mogu da verujem ljudi moji šta je meni palo na pamet da igram 1.6, ali brate, kad se sjetim ovih starih igrica koliko su nekada bile dobre, nekad mi se stvarno igraju. Na! Odi dole, odi dedi. Tu je bre, tu je. Pa tu je, kažem ti, za čoška je. Pazi se bre. To bre, koga ubi? Ajmo ovamo da vidimo. Ajmo dole. Al ga izmašik. Ne bi se ovo dešavalo ljudi moji 2010. ovoliko promašaja, ali šta da se radi, brate? Ispali smo malo iz forme, moramo da se vratimo u 1.6. Ali kad ga dovatimo ovako i kad počne da režem, nema promašaja mnogo, brate. Tu je. Bravo. Multikill. Let's go my people. Ajmo da vidimo ko će biti ovdje najbolji danas u grupi. Nadam se da ću ja. Ali ja se možda samo nadam. Ali boga mi, dobro mi ide. Lezi dole.
Jao bre, koliko je falilo ovog trećeg da sredim. Jel moguće ovo? Stani bre, jesam ja to prvi? Jao braćo mila. Ajmo da ostanemo prvi na tabeli, jel moguće ovo? Stani, ne znaš ko te juri. Tako je bre! Jaho! Ajmo cepa, jesmo i dalje prvi. Pa ko će da bude prvi? Opa, ja počinjem da pucam na svoje. Toliko sam pukao ljudi moji da ne znam u koju stranu da pucam, gdje da udaram. Lezi dole kako mi pobeže, brate, jel moguće ovo? Dobar. Dođi vamo ti čikavelja da ponu. Ajde uđi, znam da si tu. Dobar bre! Najluđi sam ovdje u grupi. Tako je bre. Sedi dole mali. Brate moj. Ljudi, malo smo se prisjetili starih dana. Bilo je dosta zanimljivo. I dalje sam prvi. Dobro, ne bežim mnogo ovoj dvojici, ali i dalje sam prvi. Tako da, ljudi moji, nisam toliko loš kako sam mislio da će da bude. Ja sam mislio da ću budem prvi od ozdo, ali ljudi moji, ide meni i dalje ovo lepo. I sve je kako treba. Za kraj, lik me pocepao, znači head. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako želite još malo da cepamo Counter 1.6 i ostale stare kantere, obavezno bacite like i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!